Henry mentang nginum syaya lamba kelasku. Ailat yang dengan PPP ngin pun kuat yang kata bangsa baru kemadon akan itu jelas demi. Ngin warra yang kekikelang ontang akan itu konsumsi. Henry akan ri bagajak Henry baraku. Ngin sayo ikini kijingpang cancer, ngin sayo ikijingpang yap siliang, ngin sayo kijingpang kibalai paujat. Di balagan kini ki parti Leksi pilai ia kini konstituensi jungi kadang kajing te pisah ke bajur ba manla kesini Kongres rute UPJP rute UNPP rute Yalam piknik kena ai pi kini kajing ai smobha ai kini ki dinner set ai pi ki kombor ai pi ki tin Kiwan na ay kata kapisa ban ay kinigitin kikombor ban kiway Kumbang alaong lada day usating MLA kawan na kaplating ka jong ka MLA scheme kabaday kano katar ko san paulak tingka ya kani pila ban Pedro ha kini YouTube channel baper pila ban Pedro ka YouTube channel jonga ngala patay syai bhalor kata badminton namar ba kaday kani ka Ash Wednesday Hagaba pikan mau ya ka jinglong jumpi ka ba piwan no depay but sisin ka sngi pin salit pai so depay ngan poi ha ka takanong rim ka e ka taka jingma ka ba up ya kani ka ri ba ka jat bandreu jungi ngan pen kan mau ya kini ki para banget kristan jungi baha ki por ki ba kham menshwa lada pi pikan mau ki juwan kini ki jingyarap na rom na wheels but no way ban leu ban snai kini ki school ya ka Saint Anthony's Saint Edmunds Saint Mary's Saint Margaret's Sinot KJP ya kini ki school asna ka pisayo day balasna na kini ki pisa jong ki missionary ki balawan day katay ka katedral kayang mani katedral kayang mani ka ba itnat ta mahangani ka jala not east jungi day balas na da kapisa missionary teng ngamla ban sunguthu padekan ngamla ban sunguthu parlok bakumno kini ki kristan jungi kidang lekbut ya ka BJP ngamla ban sunguthu ngan pensyai pi balai ngalong persyak bhai ke BJP kumu kristan ngalong persyak bhai ke BJP kumu kristan namar bakani ke BJP kadai kata kaseng kebalik benyi ki kristan kani kaseng BJP ladang ipetang ki asam ta tang shikta shiteng ka bajengai nang ina shulong ha asam Menta ha asam ya kini ki kristan ki badai ki tribal la syak kini no ya kata ST certificate kitip ne me kata ki yang mani ki la syak bulldoze yang mani la syak bulldoze andai wat kataru ki don kini ki pat kristan jungi ki badang ong ba kini gidi tang kijing pentame ngan bu yang kini kijing kali api lala pi ong ba kini gidi tang kijing pentame balai pedagang ba kini kijing yarap kibawan nang kina room na wheels meta ki muan shu balai ken uni ukau ba pijuya mensha pijuya i uni ukau ba pijuya hemyo shu mentala ai do kau mudi pila kau mudi ne pila utau ko bawan ba kajing kertu tang kata kini ki orphanage laweng ha katayo kabalalet ngalayo ban songkai ba ni sister nang tay sister Helen nang tay na Belfon habang ya songkai ba ni sister Helen na Belfon ya cringe pang ka jinglong jingman jong kani ka imlang salang jungi Iong yang ay iong bangi niladon hatmir jong kajingma kabakraw pa do kata-kata. Iong ba fitip ne am ba mibun iong syati sa Chennai menta. Kila pa di kini notice sa baro ba on sya syu banbu konven. Kiong sya syu banbu konven. Balay sya syu banbu konven. Namar ba kiong hana.
ba sisien balalet hagi tu ki convent ne kini ki orphanage ki penkala Kristan ni ki bamdai balong Kristan kya mental asdang man khanglut kini ki orphanage ki jagari kunswet balaseng dengan modal Teresa mental akhang namar miyoshu ka fan narum pitem ne me kata kini ki ying kisam ki baduk ki bayo ya kajing kersyan na kini ki balang ban pelit school ban bu school iki ban ai kini ki jan kinap menta ki miyo syu nakadaw jong no nakadaw jong u BJP nakadaw jong BJP wat ong ba ngalong persya inu ngamlong persya inu ndre ngalong persya ya karukom terekam jong no ngalong persya ya karukom terekam da ka baburam ya baro ki para bangen don teng ngino pelat ya kani kemensiam sa ubreu hot wat lada uni ubreu ubiang hendai lada ka parti kambiang lada kani ka parti ka ksi ya kini ka Kristan jungi lada kani ka parti ka penyap ya kini ka Kristan jungi lada kani ka parti ka yele persya ya kini ka Kristan jungi bat kani ka parti ka penduk jengkermen ya kini ki kunswet ki badai ban let ki orphanage ya kini ki kunswet ki badai ban yo ban let school ada kini ka parti ka kini inu ya kita ki hok jongki hato utau breu ubiang mo hato utau breu ubiang mo ya umbiang wala da ubiang kanu andai uyarap ya kini ke parti ban ksi ya kini ki Kristan jungi ti kumno kan ngendang Kristan ya utau breu badan ha kata seng BJP kumno kan ngin Kristan wala dang iit ya kanu kanaru ngin la ban Kristan ya kum tau breu namar ba utau breu udan ha kini ke parti ke bamlong ke parti ke bamlong kumbala ang iba arden mene miladan kam bangin perkhat khamai bangin lek sa Delhi ngidan kam man represent hi mangi daladi yaladi umdai ban pen represent na manu yangi ngidan ka jingnang jing start ka babiang ngan supin itu iladi ngadi umibon lingdo ngadan master's degree English ngadi noikai sti sepo nongpo mencep sedang ngalayalam kini noikai sia kini ka jingki persya kini ki ya kini ki corrupt politicians ki badan ha kini ka sarkar MDA bat nila job ya kita corrupt politicians na MDA government nila job kidan ngini gibreo na kibasyang ki ang na nga de UCM ang katukapot ngalayeng persya yung doktor mukul pili pila dekat UCM ang HDC balay pimla panyeng persya yung tau UCM ngaling adang datang unoy kay siya ba so kayeng dobar thongan andray nabas sekretariat ngipin kongo yung niyo Konrad Sangma hapo jong ka sekretariat hapo yung hop jungi berkat ima pi patba lada ngadon syabar jong ka sekretariat ngaila ban penyo ya kahop jong gini kinohi kai kadno tam lada ngadon hapo jong ka sekretariat kadno tam lada ngadon hapo jong ka sekretariat sunan ngeni apoi kindiat syapang kimat rekam jonga ke kita imat rekam jonga kebaning kong ngong bahag ni konstituensi jongi kidan sibun ngot ki longyeng ki bawan ki longyeng ki baduk ki kena ki bawan ki longyeng baduk ki kwa banlit school ki myo kalat banlit school ki hab banlit bala ki hab ban syong yeng namar na yeng kimla ban Kristan kaya ka bang akwa panle kung unohi kay na betay kita kena kalong bangan play kalat bangan paiki haka free education kumno ngale ya kata lingba jong kini ka Right to Education Act 2009 nado arajar kendai the government of India kala penmi ya kini ka Act Right to Education RTE kabamut babaro ki kena ki don ka hok palit school hapo joga free and compulsory education ya kata sisien bangila ong ka act
kabamut kaladi kalo, sisin bakaladi kalo, kamut kaladi kaan, sisin balaong kaladi kaan, kamut lahapkin man penterigam. Henry, ha kani kajela jungi, pi mo penterigam ya kata, nam penterigam.